TTAADC election no 2 ye nok bang ma bro no naisimo mkui balu nangna naisimo mkui lausu nangna ye ma chungu ke Brephuh election onai Brephuh election onai abo joto surot mami kata oke election onai ha ye joto khaso paye tumon bo pandawo bo 2026 borsini inke abo duyo no mia 17 March 2026 mia ni salo ke ha election commission raw braw Sakhlai riha press note ni dekhiye Brephuh election ongnai ake Brephuh at maungnai abo joto suro ke abon bo pandawo naro bahabrule naye phono sipai nangna mia je bo press note do je pore rungnai mchimaine brule naro pore phono sipai khna are himpi phono naro bahabrule sia khoropho tongmayo ake mchimaya khongi tone ropho tongmayo abon bo pandawo tini bo video dekhe no ang kaubru bai srai ke saku eknari nai Brephuh election ongnai ake Brephuh painai abo joto suro ke miani je press note wo Sakhlai amode ha singke boke final tal April bota ke March ha tini 18 March tongha ke botal paye April ni 13 wo April ni nokha salchi thamma wo arphu wo se election ongnai ye miauni je press note ke Sakhlai ophiu ke aboni khuipiye trek bangma bau date remote tongo ke election ongha singke election le phaini msa time chingyo msa time jorawo tongphinai msa time ching sari nimsa jorawo boot shot nima jorarole tongphinai abo joto suro pa habro srai ke ye Sakhlai eknari mo tongo kabon bo pandawo naro video no pa yahani naye tongde abo hasing ke naro kahama ke simainai ke phaji taw chong rai salai naigrana phainai election ni salthero no srai ke taw chong silegrana kaboro ke bodoi se poila number 1 ha issue of public notice by the returning officers. Returning officers raw braw public notice record nima salte kebu 18 March 2026 Wednesday tini ni sal no klai tongo tini yoke braw mia je press note wo Sakhlai omode asingke tini ni sal bo tini March talin ukha sal chichai ma 18 March tini yoke ke ha public wo jo tono sisrauri nai returning officer raw abo dekhiye public notice raw record nima date ake aboni khuipiye je candidate ong tonai je party ni phonto party juda ni je candidate raw braw je ticket thu ye ticket mai ye ba chanai ye ong ye tonai raw taklai bo election ni ba pandawo abo braw nomination yaphayo ni ma lekha ong han number 2 ni last date for making nominations abo ke 25th March 2026 Wednesday no klayo abo form boke nokha sal kholpe bama March talni budbaro klai tong Wednesday yo ka bodi ke onai bon ke 25th March wo nomination yo ne mani last oha ke bon nomination ke je candidate ba chane ro braw ni lekha potro joto so je tomo jai ke ye ang no ba chanai ha ye confirm ke ye lekha ma kon joto so riro ne mani salte se abo joto so ro braw jai ke riro ne ma ke 25 March ni msingyo braw joma ke ye riro pa onai nangnai ka boni khoipi ye number 3 oha boke date for scrutiny of nominations yo boke 26 March 2026 Thursday arpo onai March talni nokha sal kholpe dokma 2026 borsi boro woke browni date for scrutiny of nominations moma boke bo scrutiny moke check khesnamne kongha je candidate ro lekha mak mo joto suri mo ya phai mo browni paha okay de tong kroi mahaso gothe yamaro de tong abo joto suro no pa ha braw jai khe paye confirm kheo nema date ha 26 March 2026 ngabuni khuipiye number 4 okay last date of withdrawal of candidatures boke 28 March 2026 Saturday oklayo phainai 28 March 2026 boro okay je candidate raw ba chanai hinge nomination file khepainai raw braw by chance masu problem bo pandawo khaslaye braw ba chani mchuya unge tha hasingke bo taklai election ole angle bacha sia he braw boni je nomination rimo abono phero ye rui saye lani chongmi hasingke aboma braw 28 March 2026 boni salo braw phero ye laru mainai inke aboni khuipiye number 5 bo tongpio date on which poll shall if necessary be taken ke boke social election date ha aboma ke boot shot nema salte so ke ha 13 April 2026 Monday yo klainai kabuni tolawo time phono rio faini dainsning man chingyo saruni daimri man jorawo boot shot nema jora onai 13 April talni nokha salchi thama
basu oke joto boot sumai monai Tripura je ADC election o je jagao boot ungmo abo joto su jagao abo ni salono joto boot masumo ungnai inke naro inchi maikna Brephuh election date unai inke 13 April 2026 13 April 2026 sa phwaini daisni manjio sarui ni daimri mani jorao boot shoknai jora tingnai inkabuni khuipiye naro ucheha naye nokna tolao ke repol ba fresh poll if required nyuboke 16 April 2026 wo ungnai inke bo repol fresh poll moke boke kawo election date ke 13 April ong halikuine inke abo 13 April nim sinyo election je boot sulai tinyo masu gulmaro umi hasingke ba like to like ye boot shop nai ma no brau soklong ke sok mayang ye tha boot shop nai ma kahama ke ong sok lai me ong tha ba lemon ba panda da ha masu problem mon ba panda de ong ha ke ye abo de ke ye ong ye tumi hasingke abo no tre wai ha boot sus nam lai ni man ba panda ke ye 16 April o salte bro tui khlaye tui piu inke boke je nangnang mi oha singke se je jagao sasau pai me ya discount kauba kabon bo panda chongye jora tui khlai so mo se boke ke ham nangnang mi ongke se if required hio nangnang mi ongke inke ongphong mayo jaga jaga ro ada jaga le ba lai bulai thani po tong ba jaga ke je masu ni ba panda machine hamya de oha kma de hamya mon ba panda po election boot sulai me ya ke ongye thangmon jora po tongo ke abodei ma rono ke je abodei ke ong tomo jaga abodei ma jat police station ro ke 16 April o brono ko chitra weha jora riok pinai apo o susnam ye jai ke ye paili ani man bo pandao ka aboni khuipi ye tolaw khet masa boke date of counting votes ke boke election bu pai ha ke tawle boot tu kelai ni ma jora su phai pi thang ha ke bo boot tu kelai ni ma jora krong ha 17 April 2026 Friday o klainai Shukrobar o फाइनाइ ताल एप्रिल नि नखा सालचिस निंगमा bo ni jora wono boot tu kelaimo sal ongnai boot tu kelaimo jora ongnai angka boni tolawa naro somoi ro phono nai nokna bro jora songye tungyo kabo ke boot tu kelni mani jora le phaini Brephuh chorai salai phinai ingke boro naro nai nokna 8 am onwards ingke phaini dainchai man chinyo bro rai sanai ake saru nimsa jora bole mahapu bro samokri je pho je go themo jora je tu ke pai han jora le horja de ka thang ake horja de lai thang bole sape me an sa je pho phaini dainchai man chinyo bu tu ke ni ma bro rai salai nai joto su rai salai paye je ka thok mon jora je somoi pai han jora bro tu ke lai ya bodi ke jai ke nai bo 17 April 2026 wo ingka tau ke election bu pai ha bu tu ke lai ha ba tau le result halai nei ma ba election ni bo procedure pa kathok ni mani jora ongha date before which the process of election shall be completed okay 18 April 2026 Saturday ni shonibar ni salon oklainai 18 April okay joto su je boot sumo ma sumo abo joto su rospole flying has pole chemo ha abo result khnalai ni ma ba bai khoni mani jora ha 18 April okay bo joto su ro ta okay je somoi ri so mo naro nayen upai kham chimai khna ye ma chungo ke arpo election de le 13 April se abna naro um khatin de bo je tawa su ho date sa thamo ro nim siyo confuse mayo pawu thamayo kabon ba panda tre wa no la so sai khari rupiyo election so boot so ni ma jora so ha 13 तारिख April 2026 13 April 2026 April talni nokha salchi thama boni salono butso nima jora onai ke tawon jora ke bodi ke somoi ke tre buk bangma tongo sa nima are info video ke kawong hasingke be thaki lawi thani mon bo pandawo taw ke nono am somoi bai jora rono moha sisauri rigra ha ke tre biskango chum tre ke ha video tre nai lai phinai tre mat tongkho abo joto suro ka bon bo pandawo ke borote the kaw sanim chumo ke miawo je press non paimoni loge yo ke ha objection riye teng mo letter suye teng mo chithi suye hui mo ro phono nu so phi tongo aboro ke 13 April ke buisu nyadema har buisu da atma da plai to mon bo pandau ke ye boni salole borsiboi buisu har buisu chalaye palawe phaimo salomi bo salo but so ni ma jora ke mani tredi salo ke ye somoi songslai ri ma singke bari ke hamnai hiye chithi se mo ro na ro screen no naye nokna abudi ke ye thau nai ro phono tongpi tongo kabon bo pandawo election commission ro bro ma hiye Sakhlai no abole bro Sakhlai singke se confirm lo na re info town jara ole bro no ke ha siri moscow ake ke se hamnai ye abono bro accept khnai dong ha kya dong ha taw su jara phono maha Sakhlai ya ko ya se press note bro press note dekhe ye
Sakhlai ripai du isko ke aboni loge loge no ke habudi ke sane rokono tongo ke onge thame hasingke kre abole somoi ko slai mayo somoi slai mi hasingke uchi hano no Sakhlai Khnari pinai ke slai ya somi hasingke je tawo saye phaimo 13 April 2026 13 तारिख April 2026 बरोनो बुट शोनेमा जरा उनाय के तिनि भिडियो बासोनो नावजो तबो भिडियो नो नाये साइ साइकेम चिमाइ खाये आं mkhakiyo kabon bo pando cho uchi malai phina tre biska video bode bode video tawar no joto video no rai samonching katho yan jora nai tumon bo pando no joto no khakcha